Prvo, izvinjavam se zbog ove traume od prvog videa, ali morao sam učiniti ovo poređenje radi dvije stvari. Prva stvar je da se moramo podsjetiti u kom svetu živimo i da ovaj svet u zlu leži i to je ono što su nam oni otvoreno predstavljali. Druga stvar, zamisli sjeo si sa porodicom u jednoj opuštenoj atmosferi, a gledaš Euroviziju i ovo ti iskoči. Iskoči ti demon. Muzika je blagoslov, to moramo da razumemo. Bog je stvorio muziku preko ljudi sa određenom svrhom. Kada nije zloupotrebljena, ona je blagoslov. Ja to ne mogu dovoljno da objasnim ljudima, nekada je muzika bila način da se oda hvala Bogu, a danas je muzika totalno zloupotrebljena. I tačno vidimo da đavo također koristi muziku, ali perfidno za svoje ciljeve. I to se radi polako, progresivno, da se što manje osjeti taj prelaz. Jer mi vidimo da je prošao period od 12 godina od molitve do demona. Želeo bih da pričamo o ovoj važnoj temi, ali mi treba i vaša pomoć. Gdje je nestala stara dobra molitva? Šta misliš? Baš me zanima. Napiši u komentaru da li muzika zaista ima utjecaj na naš mozak, naše formiranje i tako dalje.